Dobar večer. Sad više nije prohladna srijeda, dobro, doduše nije ni topla spram jučerašnjeg dana, ali moramo se svemu prilagođavati. Ako ne uspijemo, teško nama, a u stvari ono čemu smo mi ljudi skloni ne možemo nazvati jednim imenom, jer mnogo čemu smo mi skloni. Skloni smo dokazivati se, skloni smo svađati se, skloni smo jedan drugog uvjeravati, skloni smo jedan drugog napuštati, pomirivati se. Mili Bože, dok se sve to shvati čemu smo skloni, čovjek i umre. Život je prekratak da bi uopće upotrebljavali ili upražnjavali takve negativne sklonosti, a one pozitivne sklonosti kao da izbjegavamo, ima ih i previše. Tako ćemo mi večeras imati jednu izuzetno zanimljivu temu, međutim mi ćemo je opet obraditi na jedan specifičan način, pa poslušajte. Šta kažeš, Kruno? Pitam se, ima li nešto čemu mi nismo skloni? Vidiš, to ti je pitanje ne stoljeća, ni desetljeća, nego milenijsko. Da, jer možda bi čovjek trebao naravno imati svoje sklonosti, biti sklon mnogim stvarima, ali možda bi mogao malo porazmisliti da nekima i ne bi trebao baš biti sklon. Jel? A mi smo onako nekako vrlo u žovijalnom tonu, razigranom, skloni svemu, a poslije a ti još plačeš i tako to, jel? Da, mi smo nasilnički razigrani. Znaš, mi naprasni smo, ako nas baš ako nam ne daju da te sklonosti, da se sklanjamo po te sklonosti, onda postajemo i agresivni, i nasilni, svašta bude, nervozni. Jel? A da, zapravo mi svašta činimo. Neki stavljamo stvari po tepih, znaš, pa onda puno se tu prašine skupi pa se nikad ne očisti. Ali ono o čemu ćemo mi večeras pričati u trenutku istine zapravo je jedna baš svakodnevna tema, a radi se o sljedećem. Kad čovjek nešto izgubi, tek onda zna to cijeniti. To je nevjerojatno kod nas ljudi da mi zaista moramo dovesti se do faze da toliko možemo nekoga izludjeti na bilo koji način, bilo riječima, bilo djelima, bilo spavanjem, ko to zna čime. I onda kad se desi jedan rez, krah, kako god to htjeli reći, onda mi počnemo to cijeniti, kako smo mi to imali, da li smo mogli drugačije, šta smo mi to učinili. Padamo onako maltene u teške, destruktivne zone. Bolje bi da pogledamo film Zona sumraka, shvatimo sve, idemo dalje. Da, čak i pitanje da li i tada cijenimo. Znaš, jer pitanje da li smo uopće izgubili, koliko smo cijenili, da li smo trebali cijeniti, da li smo možda precijenili, pa onda više ne cijenimo zato što smo shvatili da smo precijenili. Zanimljivo, u svakom slučaju zanimljiv fenomen, jel? Koji se javlja kod nas ljudi. Zapravo mi ljudi nismo ništa drugo osim fenomeni. Ovo ti je rasa fenomen do fenomena. Ja ne znam, kad se na jednom mjestu toliko fenomena skupi, mi ćemo naprosto prasnuti svi od toliko fenomena i na kraju će, ja ne znam šta bi se moralo struštiti na nas, razumiješ, možda cijelo nebo da padne. Kao što smo zadnji put zaključili, ova vrsta ljudska je strašno uspješna. Jel? Do te mjere da će uskoro možda uspjeti uništiti samu sebe. Mislim, ipak to treba doći, jel? Treba to postići, da ti dođeš do samouništavanja. Ostvariti jedan takav cilj, jel? Da. I za to su potrebni određeni resursi, volja, sumanutost. Sve su to određena ljudska djelovanja i ljudske moći koje, mi vrlo, vrlo uspješno koristimo. Da. I tako da, samo naprijed. Samo naprijed, tako. Evo, svrbi me lijevi dlan, sad ne znam, hoću ostati bez ruke ili sam dobila neku kožnu bolest. A to uopće nije važno. Više nikog za nikog nije bilo.
Sve će se to riješiti. Razmišljaj o tom sad, znaš, da ne bi poslije žalilo. Tako. E sad da ne bi mi žalili, mi ćemo to ovako u kraćim crtama. Probat ćemo vas malo i ako budemo uspjeli, jer čovjek nikad ne zna da li će uspjeti. Nemoj to nikad najaviti. Da, treba uvijek Što biti ćemo faktor probat? iznenađenja. Da, tajna mala. Da, tajna do tajne i od tajne ćemo vjerojatno, tajnu ćemo ponijeti sa sobom, jednog dana ćemo reći gdje, ali idemo ovako. Realna slika je da mi kao ljudi teško izdržavamo već danas gotovo sve. Jer mi ćemo u svemu naći manu, mi ako je i nema, mi ćemo je izmisliti. Mi ćemo čak iz vrline pokušati napraviti manu. Nevjerojatni smo mi umjetnici, znaš, ali radi se o tome da čovjek kad nešto loše krene, ja ću to tako se izraziti, onda krpati te rupe, rupice koje postaju već krateri, nadati se nekom velikom čudu kako će se te rupe zakrpati i vidjeti jednog dana kad si već toliko potrošen, istrošen, već si na rubu smrti, znaš ono, već gaziš poljanama, ali drugi te požuruju, znaš, koji bi se htjeli spasiti. Ali čemu krpanje tih rupa kad kola krenu nizbrdo? Onda ih je vrlo teško zaustaviti i ta kola nizbrdo nikada ne kreću bez razloga, jer nema takve tvrdoglavosti, nema takve zadrtosti, nema takvih toliko krutih uvjerenja koja se ne bi ipak jednim finim načinom mogle razuvjeriti. Znači da... Ali barem malo modificirati, ali ako Tako. ih nema, kao što kažeš, onda je u nečemu drugome stvar. Pretpostavljam, u nečemu mora biti stvar, jer inače ako nemamo svrhovitost, razlog, korijen, onda nemamo ništa, onda je sve banalno, ponavljam. Točno. To, jel? Dakle, ako nije uvjerenje zapravo, a po meni niti ne može biti, jel, nešto što je, kako bih rekao, uistinu apsolutno i ono, jednostavno ga ne možeš srušiti, onda ne znam zašto se mnogi na ta uvjerenja i pozivaju ili ih i dalje guraju i nalaze neke svoje alibije za ostajanje u nekim stanjima ili neke svoje postupke upravo kao u tome ja imam svoja uvjerenja, Da, a dokazat ću zapravo ja ih tebi. ne može niti imati. Do kraja, jel što bi to bilo? U sve što se čovjek može uvjeriti, može se i razuvjeriti. Da. Jer tako je jednostavno postavljena cijela Lijevo, ova desno, stvar, lijevo, cijeli ovaj desno. život. Sredina je vrlo teško dostupna, a još je teže dokučiva, međutim mi nećemo sad u jednu duhovniju sliku, mi ćemo u realnu, znaš. Da, ne, svijetu. mi smo uvijek bili... Mi smo realisti po atomisti prirodi, skoro, tako ne, je. da. Dobro, bitno da smo mi na zemlji, znaš. Da, sad... Jer kad počnemo jednog dana levitirati, vidjet će se. Ali ja ću to ovako, s obzirom da se na pričama puno toga lakše dozna, ja ću kao po običaju, ja sam postala zapravo žena koja priča priče. Da, primijetio sam svaki put ispričaš sad Da. priču, to pomalo prelazi određenu tradiciju. Da, I pa volim. to je u redu, Jednostavno lijepo je. tradicija je Pogotovo u ako je nama. poučna priča, ako je da. primjerna, jel? Iako nosi Ogledni neku poruku, jel Da, tako? ogledni primjer određene životne, svakodnevne, jednostavne situacije. A to bi bilo ovako, recimo moje priče su, ovaj puta ću ih bazirati malo na izmišljenosti, neću ići u neki svoj život, Pa ne, možeš jer ti brata nemam, znaš. Aha, okej, A ali trebala sad sam ga ga. imaš od ovog trenutka. Da, od ovog Pretpostavljam. trenutka recimo imam brata. I sad moj brat mene kao jako voli, znaš što je, ta riječ kao mi se počela jako sviđati. I mi se kao jako dobro slažemo, mi bi jedan za drugog život položili kao. Međutim, dođe trenutak kad
se umješa netko sa strane treći i recimo mi dijelimo, na primjer, jedno nasljedstvo. I to nasljedstvo koje bi trebalo podijeliti između mene i moga brata, jer mi smo krvni nasljednici, najgore ti je biti krvni nasljednik. I sad dođe do jedne takve realne podjele, međutim ona druga ili treća ili šesta strana ima svoju viziju tog nasljedstva, nije ni sudjelovala, niti je krvno srodstvo, onako ulje se došeto, pa onda misli da prstenjem je postao, znaš, kako se to kaže, čvrst temelj te obitelji, ali to obično ne bude. Odnosno kao da je taj predmet zapravo ta obitelj. Da, da. I sada brat i ja nađemo se na sudu, dogovorimo se, znaš lijepo kako ćemo podijeliti nasljedstvo. Divno, divno, sve je to divno. I moj dragi braco odjednom promijeni mišljenje, znaš, nešto mu se pomuti, pa kaže da je on sudjelovao recimo u svemu što je stečeno od strane roditelja ili jednog roditelja, pa kaže mislim da meni više pripada. I zapravo ja mu pokušam objasniti, dragi moj braco, mi smo ipak brat i sestra, mi ćemo jedan drugom danas sutra trebati. Svi su drugi prolaznici, krv je krv, krv nije voda, davno su rekla, ali očito se i krv pretvara u vodu. Ne vjerujem u krv, da. Da, da. Ne previše. Malo se previše pretvara u vodu. I moj braco, znaš ovdje su mu utore stavili teše po svome i dolazi do jednog raskoraka između mene i njega. Raziđemo se kao dvoje ljudi koji ništa nikad, kao da nikad ništa nismo imali međusobno, a ne kao da smo imali veliku bratsku ljubav i sestrinsku. I prođe vrijeme, ja naprosto popustim, jer kažu pametniji uvijek popušta i držat ću se toga dok sam živa. Jedino ako me Alzheimer posjeti, onda ću promijeniti mišljenje. A se nećeš držati. Da. I brat i ja se raziđemo kao ljudi, postajemo stranci jedan drugom, što je jako teško ljudskom srcu. I prođu godine, počnemo ipak, ja u svakom slučaju žalit ću od početka, ali moj brat će početi žaliti kad tad, jer je tek tada počeo cijeniti ono što je imao, a zvalo se sestro. Međutim, teški su popravci. Iz kakvih li niskih strasti. Tako. Propalo sve. Tako. I uvijek a naš moglo je biti super. Moglo je biti predivno, moglo je biti fantastično, doživotno, usklađeno, dogovorno. Svi bi imali dovoljno, svi bi si bili dobri, nasmijani, ali ne. To je po onom sistemu hoćeš dobro neću, hoćeš loše hoću, pa izvoli brate moj. Neka ako je potrebno te i voda odnese ako si tako odlučio, jer život s tobom ili bez tebe, iako neće biti isti, mora se nastaviti i ići dalje. Ma da, pa ko bi se uopće sjećao određenih stvari ili... To samo ide. Sve je u redu. Vidiš, ja sad mislim ovako, kako je to uopće moguće da čovjek prije ne promisli, ne sjedne sam sa sobom, jer taj razgovor sebe sa samim sobom je najljepši razgovor na svijetu ako ga vodiš prisebno i prisutno. Da, može biti vrlo strašan, ali on je nužan. Jel? I može biti jako učinkovit. Za razmišljanje. Tako je, potičete ipak, znaš, stavljaš ipak neke pluseve i minuse i tako dalje, što dobivaš, što gubiš, koji malo još uvijek ima inteligencije, jer čim ti promisliš, onda ipak nitko te na ništa ne može nagovoriti, a ljudi upravo padaju na to da im razne strane ih nagovaraju što da učine. Da. I oni po tom nagovoru postupe. Još si ne žele priznati, da samo dodam da su nagovoreni. Ni sami sebi, pretpostavljam. I sutra ali ko sam ja da pretpostavljam? Ma da.
i sutra žale. I sad, što imaju od toga žalenja? Ništa. Vratiti se ne mogu. Vrata nisu više zatvorene, nego su blindirana. Osjećaji počinju splašnjavati, htjeli ili ne, jer kad prođe jedna faza, onda mi smo ipak ljudi, pa se ti osjećaji hlade. A posebno onom, oprosti što te prekidam, a posebno onom čovjeku koji je zaista istinski želio ovome davati do znanja. Bolje je da činimo jedan drugom dobro, da se dogovorimo, da živimo u nekoj uzajamnosti, slozi i tako dalje. Ali kad je nemoguće više objasniti, onda mislim da je život suviše kratkotrajan, da bi se čovjek bacio u vatru te grozne destrukcije, počeo žaliti za nekim i počeo samog sebe uništavati. Da, ja sam htio udahnuti malo prije, opet danas mi je takav dan. Ta nepovratnost naša, jel? Jer gledaj, opet mi se samo čini, čak ni ne pretpostavljam, da mi kao ljudi ne vjerujemo u nepovratnost određenih stvari. Vjerojatno se zato i češće nađemo u stanju kada smo nešto izgubili, gubitka. Jer da vjerujemo da svaki možda i najmanji postupak, mislim bez nekakvog prevelikog opterećivanja ili sad tu kalkulacije teške, ali jednostavno po osjećaju, da shvaćamo težinu svakog našeg postupka, pa i najmanjeg, i da on uistinu može odvesti u nepovratnost, mislim da bi to smanjilo gubitke, da tako kažem. Jel? Ali mi u situaciji kada smo još uvijek posjedujemo, da to tako kažem, uistinu ironično, dakle još uvijek smo u stanju u kojem nismo nikoga ništa izgubili, jel? Tada smo vrlo lakovjerni. Možda malo u drugačijem smislu koristim tu riječ. I vrlo smo zdravo za gotovo shvaćajući spram situacije u kojoj živimo, spram toga kako se ponašamo i često zanemarujemo, čini mi se, da jednu vrlo bitnu činjenicu. A to da nas onaj drugi čovjek ili ova zgrada koju zgradimo, ali ona može se planira negdje srušiti, iako mi mislimo drugačije, da nas oni ne razumiju, da nas ne žele možda razumjeti. Da nas možda razumiju, ali odbijaju to prihvatiti. I sve te stvari na putu koje vode do gubitka, dakle do nekakve propasti, prekida, zgrada će se srušiti, prekinut ćeš odnos sa drugim čovjekom i tako. Mi to sve zdravo za gotovo kao shvaćamo i tako će biti. Mi ćemo nastaviti čak i kad nam se sve ruši pred očima. Nastavit ćemo se ponašati na način na koji se ponašamo. Čudno je to nešto u ljudima da ne vjeruju vlastitim očima, a možda baš nije. Ja ću to reći ovako. Ljudi smatraju kad dođe do neke teže situacije u životu, nekih težih konfliktnih, oni to smatraju nerješivih situacija, da se oni jako zavaravaju, da će lako naći zamjen. Znaš? Da, to je ona koju ti često kažeš, oprosti na upadu, kao svatko je zamjenjiv, sve je zamjenjivo, samo mislim da to nikad nisi mislila doslovno. Neke stvari bi trebale biti zamjenjive i jesu. Stvari pa gotovo i ljudi u smislu kad ne ide, jel? Ali kad pogledaš malo širu sliku, onda vidiš da zapravo se to sve više manje svodi na sličan obrazac ponašanja, življenja, suživljenja i tako dalje. Tako da nekad bi trebalo ipak malo bolje razmisliti kamo to idem, što to govorim, kako se to ponašam, da ne bi poslije žalio ili izdvajao nad svojim gubicima ili me oni uništavali na bilo koji zamislivi način i tako dalje. Kažem, čini mi se da kao u mnogim stvarima da i suviše olako shvaćamo
određene stvari u našim životima i određene mogućnosti koje mogu biti i negativnog ishoda. Jel? Sigurno, jer gledaj, čovjeku se razvije jedna čaša u koju je uložio neku svoju ljubav, pijući iz nje, pa mu bude žao. Iako čaša je čaša predmet koji ćemo ipak lakše zamijeniti nego neku osobu iz našeg života. Jasno, da. I naravno, ako smo mi toliko naumili istjerati neku takozvanu pravdu, mi smo na jako lošem putu života, ne piše nam se sigurno nekakva dobra budućnost, ali bih htjela svratiti pozornost ljudi, jer emisija nam ide brzinom svjetlosti kao i obično, svratiti pozornost ljudi da prije same odluke da jednom kažemo vječno s Bogom, da se prestanemo nadati da će nam ta zamjena biti bolja od ove koju smo imali, jer mi ne znamo što nas u budućnosti čeka. Možda će ta zamjena biti strahota od zamjene, pa ćemo se mi itekako sjetiti osobe s kojom smo bili. Tako je, može biti jedno i drugo, može biti pozitivno i negativno, sve je tu moguće u istinu. Da, zato bi trebalo prije bilo čega jako dobro promisliti, ne trčati pred rudo, osvećivati se samom sebi, jer to je zapravo osveta samom sebi. Ali razlozi postoje da se tako nešto događa i zato bih htjela reći sljedeće, a to je da su ljudi zapravo, kad su rekli, kad čovjek nešto izgubi, tek onda zna cijeniti, čovjek ne bi ništa ni izgubio da je to što je imao znao cijeniti. Ja ću to preokrenuti tako i ponoviti još jednom. Čovjek ne bi niti izgubio da je cijenio dok je imao. Ponavljanje je majka Sofije, ne? Tako je. Sofijina majka, jel? Pa tako da dobro da si ponovila. Da. Da, cijeniti. Ja mislim da rijetki od nas išta uistinu cijene. Jer cijeniti znači prepoznati određenu osobinu, moć, određenu ljubav u drugom biću. Kada bismo to znali, onda bismo već u samom procesu, kada nam se već dogodilo da smo sa drugim bićem u kontaktu, jel? Drugačije postupali. Bili bismo zaokupljeni tom ljubavlju, bili bismo zaokupljeni tim prepoznavanjem i na samom prepoznavanju tih osobina kod drugih ljudi bismo se napajali. I uopće ne bi niti tada trebali morati to cijeniti nešto posebno, jer bili bi previše zaokupljeni ovom vrlo jednostavnom ljubavlju koja uistinu, ako ima uključene ove elemente kako ljudi shvaćaju ljubav, dakle nekakav dogovor, nešto ću ti napraviti, pokazati pažnju i tako dalje, da se ne nabrajam u nedogled, tu bi postojala još jedna druga vrsta ljubavi, a to znači, ponavljam, prepoznati. To znači cijeniti. Jer takvo jedno prepoznavanje nema cijenu. Ne ovakvu o kakvoj mi svakodnevno govorimo ili kako ima možda ova foteljica. Jer gledaj, ljubav ipak zlata vrijedi. Znaš, ljudi su to zaboravili. Zanimljivo je ovo što si pričao, baš sam te dobro pratila, jer ja se prisjećam nekih situacija iz svog života gdje sam jako možda galamila, davala do znanja, baš galamom, jer nisam mogla drugačije, jer sam bila jednostavno željna da toj osobi dam do znanja, da zadržim na zajedno, da nam bude što bolje i tako dalje, ali se dogodilo da osoba nije prepoznala, da je upravo u toj mojoj galami sadržan najveći dio te ljubavi. Kad sam prestala galamiti, onda je ta ljubav došla u opasne vode i više mi je svakim danom postajalo svejedno. Dok sam galamila, ja sam se borila da ne izgubim nekoga. Vidiš, to je ono prepoznavanje o kome si ti pričao. A ljudi kad makar jedan dio njega, ali sigurno.
A kad ljudi počnu, evo, brzo smo na kraju još skoro, kad ljudi počnu galamiti, onda ovaj drugi to potpuno krivo shvati, jako se naljuti, kao to je strahovit napad na nečije osobine, podvije rep, to su za mene strahovito velike kukavice i to ću reći javno, jer realno gledajući obitelj kakva god da je, ona se ne napušta tako lako. Zatvoriti vrata nekome koga si zvao svojim, s kim si dijelio kruh, mlijeko, postelju, znaš ono, probleme i sve ostalo, pa sad ko te šiša, ko ti je davao samog sebe, onda je to stvarno nešto nakaradno, gotovo jedan zločin, ali ne počinjen samo prema čovjeku kog si ostavio, nego i prema samom sebi, što se pokaže kasnije kroz vrijeme. Ja bih samo rekla da Centar Vera Čudina funkcionira i dalje. Radimo od 11 sati do 19 svakog dana, od 11 prije podne do 19 navečer, da ne bi mislili po noći. I imate brojeve telefona 098 236 551, 099 59 255 i 091 15 00609. Nema što je nemoguće, ima samo što je moguće. Dovoljno je otvoriti uši, slušati preporuke, učiniti tako, pa se uvjeriti da li je zaista moguće ili ne. Tko želi, neka se obrati u centar. Pa sad evo, s obzirom da mi pomalo dolazimo prema kraju emisije, mi bi mogli donijeti jedan određeni zaključak. Možemo probati. A to je upravo ovako. Evo, ja ću pokušati, ti me ispravi. Ako ja nekoga volim, ako sam ja pristala na nešto, onda nisam pristala, ako sam čak pristala iz koristoljublja, čak ću i to uzeti u obzir, nije važno što je bio povod, ljubav, koristoljublje ili nešto sasvim deseto, onda ću ja, evo na kraju smo emisije, onda ako sam pristala, onda ću u tom pristanku pronalaziti sve lijepe osobine, a ne iz tog pristanka napraviti dramu koja može završiti tragično, a svaki tragični završetak je razlaz. Da, ja sam još samo htio reći da zapravo kad već moramo upotrijebiti to cijeniti, apropo ovih gubitaka, cijeniti znači prepoznati uistinu. Onda to je neka cijena, a inače se radi uistinu o ovim kupovnim cijenama ili kako ih god želimo nazvati, od nekakvoj materijalnoj vrijednosti ovog stola, ove fotelje ili bilo čega drugog. Dakle, prepoznajte ili nemojte. Ili prepoznajte ili nemojte. I za kraj emisije, jer emisija je došla kraju, dobro pogledajte, dobro slušajte tko vas voli, tko vam što priča, tko od vas traži, jer danas je svijet zaista postao staklen, vrlo lako puca. Moglo bi se dogoditi da svi zajedno ostanemo sami, svatko sam između svoja četiri zida. Pa, dragi moji ljudi, počnite malo dublje razmišljati, ljubiti se da ne bi nekoga izgubili. Do sljedeće srijede, laku noć. Laku noć.